Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Janeno mar Color TV midhiambo makawuono mar chieng' tich adek tarik 15 dwe mar Ang'wen higa 2020 to kod 6 machiegni e weche manyien e kidieny mar podho chieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula ka weche gi kibene nyalo luwo achiel kachiel kokalo e mbui magwa mag tudruok manindo Color TV live e Facebook, X @Color TV kaachiel kod YouTube bende Color TV Kenya. Wachako kama odo ni kinde moganda jo Kenya ywagore yo kaluwore kod medruok e nengo mag modhi. Jatend migawo mochung' ne teko kaachiel kod modhi James Opiyo Wandayi onyiso oganda jo Kenya ni giyie gidenyo ka oyango bende ni modhi kata nengo modhi do medore malich mokalo ponono piny owacho dewe keto kanyendo omenda mabalang' moyo shillings bilion 6 mar mondo mi okony godo chenro mar duoko piny nengo modhi. Oyango ni bende nitiere moko kuom jobleka ma bende osebedo ka koro donjore weche geko mag modhi. Kumano ende dhi kaunegi ondamo mager mar chik kaka jatend piny oyango ni onyise ka ikinde nindo opako malich mokalo jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto kuom okenge mabende okawo mar neno ni koro oganda nengo modhi ok oidho malo kata obedo ni oganda ywak kamano. Let Kenyans rest assured that the energy and petroleum sector is stable and the interest of wananchi is going to be taken care of. Jana muliona bei ya mafuta yakaongezeka, lakini msiwe na wasiwasi. Wacha niwaambie hivi. Hiyo bei hata ingawa iliongezeka vile iliongezeka, serikali kuu inayoongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto ilichukua mikakati kabambe. La kwanza tukaweka subsidy ya shilingi 6.2 billion. Hiyo bei ingeenda juu zaidi ya mafuta. Lakini kwa sababu Mheshimiwa Rais akatuarifu ya kwamba tuweke subsidy kutokana na Petroleum Development Levy 6.2 billion ikapunguza hiyo gharama. Mago biro e kinde ma jotelo makwedo piny owacho riwruoge mar United Opposition bende koro kwere malich mokalo jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto kaachiel kod jatend migawo nogo mar teko James Opiyo Wandayi wi medruok mag eko mag nengo modhi magilero ni hinyo oganda jo Kenya. E ote mabende osome logi kod ogai mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua oyango ni jatend piny Kenya kanyakla kod moko kuom jotelo piny owacho mare osebedo mana katimo ohala kod pinje geko mag jo-Arabu weche geko mag modhi mabende koro miyo nengo modhi medo idho malo e thur kaendi. We wish to draw the attention of Kenyans to one of the greatest fuel scandals in the history of independent Kenya. We have deliberately taken time to look into the oil scandal that has hit Kenya in the hope that the government of President William Ruto would be kind to the people of Kenya and save them from further agony. Little was it forgotten to us that Kenyans are on their own, and the entire energy value chain is completely a criminal enterprise under William Ruto. We wish to state as follows. On Thursday, the 2nd of April 2026, Kenyans were treated to dramatic arrests of former PS State Department of Petroleum, Mr. Mohammed Liban, Mr. Daniel Kipto, former DG EPRA, and Mr. Joe Sang, former MD Kenya Pipeline Corporation. On 4th April 2026, a public statement made by William Ruto meant to hoodwink and fool the people of Kenya. He argued that oil cartels had been crushed to a halt. Further, he strongly stated as follows: that the international oil companies, IOCs, had not declared their inability to perform their obligations
had a contract. Yet we know that there was official communication requesting a contract review and price adjustment following the Middle East crisis. E kaunti nendo ma Migori ni mine mayache kaunti ma Migori koro dhi bedo koda yot e kinde nendo magi konyore maendi en bang' riwruog nendo mar Lwala Community kanyakla koda tend kaunti onogo koro gol chiwo kanyendo kits madhi konyogi e kinde ma koro gi konyore ka okalo e chologi. Ka otwak koda jofwambo e kinde onogo gavana e kaunti ma Migori Laktar George Mbogo Chilo Ayako oyango ni mago eko gin achiel kuom okenge ma koro dhi konyo e geng'o thoe eko ma osebedo ka nenore mag eko mag nyithindo ka achiel koda minegi e kinde ma gikonyore. With the Migori County in saving mothers' lives and ensuring safe deliveries, we are donating midwife kits with support from our partner Direct Relief that contain essential supplies and medication and kits that are used during delivery. These make sure that the mother delivers safely, prevents infection, and saves lives in our facilities. These will go a long way in providing quality care for mothers, ensuring survival of both the mother and the child, as every mother deserves to have a safe delivery and every child deserves to see each and every birthday promised to them. So with each kit, as much as they don't look many, each kit can be reused and can serve 50 deliveries. So here we are looking at support for almost 1,500 deliveries within the county, which will go a long way in supporting and reducing maternal deaths during birth at our facility. Gikma nyamrerwa mane cholo chon cha luongo ni manyasi to gi weche ma icholo go mine duto wan go ei katonde muneno gi ka ma uneno ma wan go gi nyalo cholo nyithindo kata mine 1,000. Jotelo mawuok e kaunti onogo ma Kisii koro pako malich mokalo ber ma giyudo kawuok kuom jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto limbe mare mar ndalo 4 motieko odiochieng' ma kawuono e kaunti eko ma Kisii kaachiel koda Nyamira. Jotelo go eko singo mar biro medo wuotho kanyakla koda jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto motelo ne yiero ma higa manyien mar 2020 koda biro mana kaka jafwambo marwa Nelly Achieng' Ndine leronwa. Kane gitwak e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto ne ochoyo wang'e chenrogi kama moko to ne oyaw ayanga, moko kuom jotelo ka otelnegi kod jatend migao Julius Ogamba ne ochiwo pochgi paka ne Ruto ka olero ni tije biro loso eloe. Mheshimiwa Rais, wacha mimi nichukue nafasi hii niseme asante sana kwa ile maendeleo umeendelea kutupatia, vile ulikuja na vile unaendelea kuja Kisii, na tunakushukuru sana, na nakuhakikishia ya kwamba katika hii eneo letu ya Kisii wote tutatembea na wewe na tutakupatia 2 term kwa sababu kazi yako inaonekana. Shule kama hii KMTC umefungua hapa leo, wale watoto wataingia hapa ni watoto kutoka Kenya mzima. Kwa hivyo mimi nakushukuru na inaendelea kufanya kazi na wewe, na Mungu akubariki uendelee kuongoza Kenya kwa sababu your work can be seen and your work has already given you 2 term. Korka kore jaod bura mano maboma choge chache Ezekiel Miruka bende ne otiyo kod thuolo makamano goyo erokamano ne jatend piny Kenya William Ruto kuom kit dongruok mano mabende okelo kar chung' od bucheno. Your Excellency, this is my first market. Asante sana for Ogembo market, modern market. Na nashukuru sana umeniongezea ingine Sengera. Sengera is another word. Hapo Sengera tuko na TVET huko. Na asante sana kwa hostel unaendelea kujenga huko. Yeo TVET. Na hii side ingine hapa chini ni Misesi. Asante sana kwa kuwapea market Misesi. Elewia wazere wewe. Hapo Misesi napanga kuanza kujenga shule ya kufunza walimu, a technical college ya teachers. Naomba unisaidie kwa hiyo. La pili, sikiza. Your Excellency, ulinipea housing Ogembo. Na kuomba unipe tena phase 2 ya housing. Nataka housing Iriamo, nataka housing hapa Biyonge. Jaod bura mano ma Kitutu Chache North Japheth Nyakundi Mokaya
Neo yango nikit dongruok mano ma jatend piny Kenya osechwalo e kaunti ma Kisii ne pokoneno nyaka nini. Mheshimiwa Rais, mimi nataka kukushukuru sana tena sana kwa sababu ile maendeleo umeleta Kisii wakati huu, hii maendeleo haijawahi onekana tangu. Ile airstrip ambaye ilikuwa decommissioned, wewe umecommission. Ile stadium yetu ambaye wakati ule tulipewa 45 million, wewe umetupatia 1 billion. Barabara zile umetengeneza hapa zaidi ya barabara 15 ambazo unaendelea kufungua. Mheshimiwa Rais, sisi tunakushukuru na tunataka kukuambia ya kwamba sisi tutatembea na wewe, na sisi wa Kisii ni watu ambao tunataka maendeleo, na maendeleo ndo tutaweka kipao mbele. Magiti morese chemago mabende liet mano mar siasa medo tedore pachokai kakweth mano ma obalo kod piny owacho tosiko mana nyiero wuodhe kaachiel kod chenro mago mag dongruoge mopogore opogore ma jatend piny Kenya osebedo ka chwalo e gwenge mago mag Nyanza kaachiel kod counties mago mabende oluoro gwengego. Mago biro kinde ma jatend piny Kenya wuon kawuono tieko ayanga limbe mare mar ndalo adek e counties ariyogo eko kama oseweyo negi ber mathutha mago moting'o gedo mag alap tuke apeini kaachiel bende kod chirni kanyakla kod kuonde tiegruok kanyakla bende kod ute thieth. Odiochieng' ma kawuono jatend piny bende okwayo oganda makono mar mondo mi omed sire lwedo ka gidhi nyime ka okwedo kweth makwede ma oyango kanyendo ne wuoya to onge ber moro amora ma bende osechwalo ne oganda makono ka ojiwo ni en to biro mana nyiso gi adieri e wi chendo mag dongruoge ma bende osechwalo ne oganda makono. Hatutaki tena siasa ya kugawanya Wakenya. Ndio mimi nikatengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote ya broad based, ndio tuondoe chuki, tuondoe ukabila, tuondoe mambo ya ubaguzi, tuunganishe Wakenya kwa sababu umoja ni nguvu. Nyinyi mnanielewa watu wachache? Mimi nawauliza nyinyi watu hapa Egetugi. Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tufanye pamoja ama tutengane? Mnasema tuungane, tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Ndio sababu hiyo vile vile nimekuwa hapa juzi Kisii, nimesema wakati tunajenga barabara za Kenya, tunajenga barabara ya hapa Kisii. Ndio leo mimi naanzisha hii barabara hapa, naenda kuanzisha barabara zingine kule South Mugirango, nimeanzisha barabara zingine jana, na kilomita 220 mpya ya lami tumeweka pesa hapa Kisii. Na vile vile baadaye nyinyi watu wa Kisii mmekuwa mkienda Homa Bay kwenda kupanda ndege, mnaenda Migori kwenda kupanda ndege, mnaenda Kisumu kwenda kupanda ndege, lakini leo mimi naenda kuanzisha airport yenu ya Suneka hapa Kisii. Pale tunaenda kuongeza runway, tunajenga terminal building, ndio kufikia Disemba watu wa Kisii hapa mtakuwa mnaenda kupandia ndege hapa Bonchari hapo Suneka hapo. Mnaenda Nairobi, mnaenda Ulaya, mnarudi nyumbani. Sasa kuna watu wengine pale wanataka kutuletea siasa ya chuki na matusi na ukabila na ubaguzi. Mimi nimesema ya kwamba Kenya hii hakuna nafasi kwa kiongozi yeyote ambaye anaendesha chuki na ukabila na matusi. Kila kiongozi apimwe na ile kazi amefanya. Kama mtu hajafanya kazi yoyote, awache kutusumbua na matusi, awache kutusumbua na ukabila. Ama mnasemaje watu wa Kisii? Sijui kama tunaelewana. Si kila mtu apimwe na ile kazi amefanya? Ama namna gani? Si ndio? Si Alfa yuko hapa, si atapimwa na ile kazi amefanya? Si mimi niko hapa, si nitapimwa na ile kazi amefanya? Wale watu wa matusi watafutiwe ratili ya kupima matusi. Ama namna gani jameni? Watu wachache, tuko pamoja ama tuko pamoja? Mimi nataka niwaulize, kwa wale watu ambao wanajifanya ati wanataka kushindana na sisi, kuna barabara wamejenga hapa Kisii? Kuna stima wameweka kwa nyumba moja hapa Kisii? Kuna shule wamejenga? Kuna chochote wamefanya hapa? Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Egetugi, si nyinyi ndio mnachagua viongozi? MCA si nyinyi ndio mnachagua? Mbunge si nyinyi ndio mnachagua?
Seneta na gavana na rais, nyinyi ndio mnachagua. Wakati mnachagua kiongozi, mnachagua kwa sababu ya sura ama kazi? Kwa sababu ya matusi ama kazi? Kwa sababu ya fitina ama kazi? Si kila mtu anachaguliwa na ile kazi amefanya. Gikanyo bende makele giko mar mi weche manyene kidieny ende mar podho chieng' tudi kod oko mar achiel manindo kidieny mar machiegni pacho kod adek kidieny noindo mar ng'endo weche. Erokamano kuom ne bedo koda. Nyinga Joash Odhiambo Mitula.